kuri iyo myaka 75 rero bizihiza kuva bavutse ni inshuro ya kabiri bisanze bishoboka cyane kurwana n'Uburusiya, ariko ikikwereka ko bigezaho intambara ishoboka cyane mu byemezo NATO iherutse gufata no kohereza abantu bayo muri Ukraine. Ni indege ikomeye cyo koza bimwe mu bibuga by'indege byayo byarasenywe. Reka rero ngushyirira akadomo kuri i gashyiraho twumve. Zelensky mbere yo guhaguruka yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarabanje ku munsi wa bya bitero by'i Kiev kuri rya shuri ry'abana kwa mbere yahise ajya muri Polonye, igihugu kiyobowe na Perezida Andrzej Duda wongirijwe n'umugabo witwa Donald Tusk, minisitiri w'intebe. Abonana n'uyu mugabo witwa Donald Tusk. Mu kubonana na Tusk basinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare. byandikating iki rero? Ukraine isanzwe ari igihugu cy'inshuti na OTAN, Yego, sibyo? Noneho basinye amasezerano ya gisirikare yo gutabarana no gufashanya muri iyi ntambara. Mu byo Biden yavuze tubaha ikaze kuri Global Pano, gende Amasezerano, umunyamakuru wanyu uciye bugufi kandi bakunda. Turi kumwe na Yves Nkuye mu ruge. Umeze neza? ko nshima Imana. Ubuzima buri kuguha impamvu nyinshi zo kubwishimira kuruta izo kubugaya? Nta kibazo mfitanye n'ubuzima rwose. Alhamdulillah. Nta n'ikibazo mfitanye n'abantu. Nta kibazo mfitanye n'Imana. Nanjye ubwanjye nifitanye nanjye ibibazo bike. Buriya hari uburyo abantu natwe tugirana ibibazo natwe ubwacu. Yego yego. Muri no minsi ndi mu minsi ndi kwikunda rwose no kugerageza kutibangamira cyane. Yego. Muri rusange ndashima. Aho ngaho rero ntabwo natwe ntabwo tutakwishima burya abantu tubanye mu muryango, abantu tubanye mu kazi bishimye, natwe biragenda bikatugiraho impact nziza. Reka rero n'abakunzi bacu batameze neza bumve ko ntabwo ariko bigomba guhora kugira ngo ibintu byitwa ubuzima, ibyo bitari byiza n'ibiri byiza iyo bihuye nibyo bibyara ubuzima. Tuguha ikaze rero tugiye kuganira Yves Nkuye mu ruge nk'uko musanzwe mubimenyereye, n'umusesenguzi wacu tubana nawe mu gusesengura amakuru abavugwa hirya no hino. Nanone nicyo tukituzanye ahangaha. Yves, ubwo duherukana ku munsi wo kuwa mbere wa kino cyumweru hagombaga gutangira inama y'ibihugu bihuriye mu muryango wa NATO. Inama yagombaga kumara iminsi 3, ubu ngubu iri kugana ku musozo wayo. Ni inama yabaye navuga ngo bimwe mu bihugu bigize kandi bifite icyo bisobanuye, navuga ngo biri mu gihe kimeze nkaho ari impinduka. Icyambere, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziritegura amatora mu kwezi kwa 11 tariki 5. Sibyo gusa ariko umukambwe cyangwa se Sleeping Joe ariwe Joe Biden uri kugerwa amajanja bashaka yuko yava ku kwiyamamariza kuyobora kiriya gihugu, mu gihe NATO we imubonamo amahirwe yo kuba byibura ariwe wagira icyo ayifasha. Icyo ni kimwe. Mu Bufaransa, Emmanuel Macron, ishyaka ritavuga rumwe n'irye, kuba ryigarurira imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko kikaba ikindi. 3, Prime Minister w'ubwami bw'Ubwongereza mushyashya bamwita Keir Starmer, nawe yagiyeho mu buryo nawe navuga yuko bw'ubwiganze buri hejuru cyane, ndetse nawe inama yayitabiriye. Ibi byose kubihuza akaba ari no ku nshuro ya 75 cyangwa se bizisa anniversaire y'imyaka 75 uyu muryango umaze. Ibi bintu bisobanuye iki? Kuko inama ibaye ku nshuro ya 75 ariko ikaba mu gihe ibihugu biri kunyura mu bihe nk'ibyo ngibyo. Dutware ubwo mpite mbihuza byose kari byinshi cyane. Ikintu cyiza gihari ni ukuntu tukwizeye, ariko ntacyo turagenda kamwe kuri kamwe. Ibyiza ahubwo uramfasha ningiraho nzajya ngira ibyo nibagirwa cyangwa nta kunyura umfashe kugira ngo binanyorohere ndahera aho ugeze. Ku guhura kwa 75 barasoza none, kuko inama yatangiye ku itariki 9 igomba kurangira kuri 11. Yego. Bahuye mu bihe rwose nabonye nabo ubwabo bemera ngo ni ibihe by'ibigeragezo. Testing times ntaho bitandukaniye no kuba ari ugupima
ibihe byo gupima ngo muhagaze ku maguru yombi cyangwa kamwe karashinga kandi ntigashinga, bityo kubyina ntibishoboka. yego Bahuye mu bihe bishoboka ko habaho intambara ibahuza n'Uburusiya. Bishoboka, nisubiramo ngo bishoboka, nisubiramo ngo bishoboka, ako kantu gashyireho akadomo, nkitseho bishoboka cyane ko barwana n'Uburusiya. yego Kuri iyo myaka 75 rero bizihiza kuva bavutse, ni inshuro ya kabiri bisanze bishoboka cyane kurwana n'Uburusiya. mu myaka 75 iyi ni inshuro ya kabiri bisanze bishoboka cyane kurwana n'Uburusiya. yego Ndavuga bihanitse, aho uvuga ngo biri kuri situation iri tendue cyangwa se iri au point de bilation. yego Ni inshuro ya kabiri situation iri tandi cyane bishoboka cyane ko NATO yarwana n'Uburusiya. Byaherukaga ryari mu mwaka w'igihumbi 1962 mu bihe bya misile zo muri Cuba. Ni ibihe bigerageza NATO kuko noneho aho bikomereye bwo hari intambara ireba NATO. yego Kandi intambara NATO ishobora kwirengagiza, Uburusiya bukamenyera, bugashyikirwa, bugakomeza, bukajya mbere, bugatera intambwe zirengaho bwari buri. yego Ni intambara itegeka NATO kunywa umuti usharira, gufata risiki, bakabaye batinya cyangwa se bitondera. What am I meaning? NATO muri iyi ntambara, involvement yayo, ndavuga intambara ibera muri Ukraine, ndike kuvuga ngo intambara ya Ukraine yabaye gutegura, yabaye gutanga inkunga, rimwe na rimwe ibihugu binyamuryango bitanga mu buryo bwe, navuga ngo buri personal cyangwa se bw'igihugu kwacyo, yego kurenza kuba NATO, kuko urebye ibyatanzwe na NATO nka NATO ni bike. NATO yakoze ibyo gutoza NATO, ariko ikikwereka ko bigezaho intambara ishoboka cyane mu byemezo NATO iherutse gufata no kohereza abantu bayo muri Ukraine. yego Abantu ntibita abasirikare, ariko ni abantu bayo gukurikirana uko intambara igenda, ibikorwa bya coordination. No kuvuga ngo intambara NATO irayifata nk'iyayo. You cannot coordinate things that are not yours. You can't. really Sibyo? NATO muri iyi inama ya Ukraine cyangwa se ibya Ukraine byari imbere cyane. ODB bavugaga ko badashaka Zelensky maha. Kubera iki? Zelensky si ukumwanga, Zelensky we amasezerano yabo yaratinze. Ariko bo ibikorwa byabo bishingira kuri calculations, n'imibare. Intambwe imwe isobanuye iki, igisasu kimwe gisobanuye iki, harakorwa iki. Ni Zelensky ubona baratinze kumutabara uko bikwiriye. Kandi ukumutabara Zelensky abona kwiza no kumwinjiza muri OTAN, no gutera Ukraine bikaba ari ugutera OTAN. OTAN ikahita yaktiva ya article yabo ya 5 ivuga ko nuteye inch imwe y'igihugu abateye OTAN yose. Abagabye igitero ku bihugu 32, ndetse ko nge OTAN nyiti ibihugu 40. Kuko hari ibihugu byo muri Aziya mbara muri OTAN n'ibyo muri Afrika nyibaramo. Byamara kugenda bityo, Zelensky akenshi atwarwa n'amaranga mutima, icyo kintu kukimukontorolaho cyarananiranye, akavuga ibirenze ibyo bo bifuza. Yego. Abarusiya rero bo bari kuvuga ko Zelensky inama yayisanzemo bitunguranye, wahageze ubivuga ku mpamvu za bya bitero biherutse kuba mu Burusiya, sorry muri Ukraine, bagashinja Uburusiya ko bwarashe ku bitaro. Uburusiya bwo bukavuga ko bwarasaga ikigo cya gisirikare, noneho ubwirinzi bw'ikirere bukagongana n'ibisasu byabo bikomeye, ni ibisasu byitwa Xanders, ni ibisasu biremereye cyane, ni birihuta cyane, ntabwo ari ibisasu biraswa mu ntera ndende cyane, ariko ni igisasu gifite ubushobozi bwo kuba cyagenda kilometero 2600 mu isegonda. Ntabwo ari nkeya. Ni supersonic missiles nazo. Iyo bimeze bityo rero, iyo damage yatumye Zelensky ahita ahamagara ba Justin Trudeau, minisitiri w'intebe wa Canada, itajya muri Polonye, igihugu cy'ingenzi cyane muri iyi ntambara, bahita banasinyana amasezerano yaje
kwemerezwa hano muri OTAN. Mm. Muri make Zelensky hariya, Polonye, Canada, Abayapani nibo bakonvense Amerika kureka Zelensky akaza bakirengagizwa muri utuntu duto. Nk'aho ibyo bidahagije Mm. tugikomoza kuri ibyo bitero byagabwe ariko bakaza gusanga hari ikigo cy'ishuri ry'abana ryarashwe. Mm. Bamwe baranengeraho bakavuga bati Zelensky babikoze nkana kurasa kuri kiriya kigo kugira ngo bagaragaze neza ko koko. Oya, ibyo intambara zibamo ibihuha byinshi. Uburusiya ntabwo buhakana ko biriya bisasa ari iby'Uburusiya. Icyo Uburusiya buhakana no kurasa ku ishuri ry'abana. Yego. Bo bemera ko barashe ahubwo fragments z'ibisasa akaba arizo zigwa ku mashuri y'abana. za air defense systems za Ukraine. Ibyo rero kuvuga ngo Ukraine yarirashe byo sibyo. Kuko navuze mbona na ambasaderi w'Uburusiya muri Loni yerekana ibimenyetso ko barashe air defense system. Ko batarashe ikigo cy'ishuri ry'abana. Ibyo byo ntabwo ari byo. Zelensky we yageze hari ahubwo kuko nubundi icyitwa kumwemerera kwinjira muri OTAN nubwo bavuga ngo it is closer, cyo ntabwo kiri nona. Ndakubwiza ukuri. OTAN yahereye 2008 ishaka kwinjiza Ukraine. Bari babizi neza ko bizabyara intambara ikomeye. Sibyo? Rwose mu hantu Putin yari yarababwiye ati ntimuzakoreho, yari yarababwiye Ukraine. Mu bihugu ikindi gihugu wakora wajya kwinjiza muri OTAN nacyo Uburusiya bukagutera ni Belarus. Buriya batakubeshya ibindi byose byakinjira. Polonye yo byararangiye yagezeyo. Ariko uyu munsi ndakubwiza ukuri mu bindi bihugu Uburusiya butari kwifuza ko bijyamo Polonye. Yo yinjiyemo Uburusiya butaragira akagufu. Mu kugera hariya rero nkubwira ngo ni ibihe bidasanzwe, uze kureba none ngo bemeye iki noneho. Yego. Urebye mu myaka ya vuba hari ikintu kimwe kuva ino ntambara yatangira bakishimira nk'insinzi yabo. Bavuga bati intambara itangiye twungutse abanyamuryango babiri. Byashoboraga gutinda ariko ubwoba bw'agasomborotso k'Uburusiya bwatumye binjira muri OTAN. Yego. Abo banyamuryango ni Finland na Sweden nibo binjiye. Abo bavuga bati yo ni insinzi. Ariko ku rugamba ntabwo imibare ari myiza kuri OTAN n'uwifasha. Kandi urebye aho ibihe bigana, Ukraine idahawe ingufu z'igisirikare, Uburusiya buzagira ku ntego zabwo za gisirikare. Yego. Ukraine ingufu zayo zose zisa nk'izashize, biri very obvious. Biragaragara. Fata umubare w'abamaze gupfa, ukuremo abahunze aho banagabanya imibare cyane. Noneho urebe n'uwo bahanganye, Ukraine ikeneye abandi basirikare batari abanya-Ukraine, ikeneye izindi ntwaro zirenze izo yahawe, kandi bimwe muri ibyo ntibishoboka. Intambara ikiri mu izina rya Ukraine versus Uburusiya gusa. Bikeneye ko intambara irenga Ukraine n'Uburusiya ikazamo ibindi bihugu mu buryo bweruye. Byo maze igihe kinini mbivuga, ariko kimwe mu byo nshima Imana nuko icyo yabashije guha imboni zanjye. Ntabwo ngiye kwita umuhanuzi cyangwa umuntu w'Imana cyane abantu bagarukire hafi, nuko yafashije imboni zanjye kubibona mu buryo nyine buzahura naho ibihe bizagana. Birafasha cyane. Yego. Benshi no mu bantu ntangira kuvuga ibi bintu abantu barantutse barantutse, ariko ubu noneho bigezaho abantu basigaye nambwira ati yewe uba muri momo ati rwose umbabarire najyaga nkutuka atari ko ibintu uvuga birahura, reka metero wateye zaguye aha. Ntabwo ari metero, hari ibintu biba ari calculations zibarika rwose. Byo hari ibintu dutera imetero, ariko hari n'ibindi bintu bisaba gusa kubureba ibihari. Bageze hariya nitaye ku magambo y'abantu batatu gusa muri iriya nama. Okay, naze nese nshatse namushyiramo kuko nabyo biramataringa. Nitaye ku magambo ya General Jens Stoltenberg, ni umunyanoruveje uyoboye igisirikare muri OTAN. Arava ku butegetsi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10. Yego. Nitaye ku magambo ya Keir Starmer, ni minisitiri w'intebe w'Ubwongereza. Nitaye ku magambo ya Joe Biden, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse na Zelensky. Amagambo yabo ubwo tutabaze mu myanzuro y'inama n'ibyo bemeye arerekana ugushyuha no gukomezwa kw'intambara cyane. Kurangira vuba aho ntago hari kurezima, kurangira vuba kurahari kw'intambara, ariko ishobora gushyuha mbere y'uko irangira. Kurangira vuba ko kurahari ikaba mbi mu buryo
mubaya sana tutabonye undi menshi. ntambara abantu bemera ko irangira kuko ibyo bibwiraga bidakunze Mm, cyangwa umwe ayamanitse bamusekuye mu gihorihori mm, ubundi ukarishya iyo bagikubita ku nyama ya leta yeah. iyo bagikubita ku kibuno burya hari igihe ufunga umutwe ndabikisubona iyo batangiye gukubita mu gihorihori hari igihe yuko ubwonko buri munsi bagiye kubutobora kavuga utari ku bundi harya mwifuza iki Tubwire. ibyo mwifuza se ko bitagoranye ubundi turapfa iki ikaramu y'ubururu iri hafi dusinye muzane mbereke sawa nce muri make buri umwe mu byo yavuze Biden yavuze ko ntacyo uburusiya bushaka kirenze kwigarurira Ukraine yose bakayambura ubusugire bakayambura buri kimwe cy'agaciro ifite ashimangira ko isi yose itazabyemera ku buryo bwiza ari ugutuma Putin atsindwa kandi ko bagiye gufasha Ukraine ibyo bayifashije rero byo turaza kubigarukaho ukiri aho ngaho ku ijambo rya Biden se ku byo yavuze Russia ishaka nibyo koko igaragaza ku rutonde rw'ibyo ikeneye Russia kimwe mu bintu ishaka nuko Ukraine itajya muri OTAN kimwe mu byo Uburusiya bushaka icya kabiri Uburusiya bushaka nuko abavuga ikirusiya bo muri Ukraine batabangamirwa icya gatatu Uburusiya bushaka kinahura n'ibyo cyangwa kibyangoroba Uburusiya burambiwe no kwaguka kwa OTAN igana mu burasirazuba ni nayo mpamvu ubona ibice bya Mediterane Abarusiya bamaze igihe babipakira ibitwaro byinshi cyane ntabwo bashaka ko none inambuka ngo igere Aziya yego bakeneye kuyikumira kwaguka kwayo kimwe mu byavuye muri iyi ntambara bikomeza noneho intambara ni ahantu Uburusiya bwigaruriye butari tayari kurekura OTAN rero ikahakoresha nk'ikimenyetso cy'uko bushaka kwigarurira Ukraine yose ngo buyambura ubusugire ariko iyo mbirebye uko yigarurira kose byanahura no kuvuga ngo nitutayigarurira biriya dushaka ntibigerwaho ni nko kubura garanti ikiba garanti isa ko bya bindi bitazaba amagambo ya Biden arasa n'aya General Jens Stoltenberg cyane birasa uwitwa Zelensky we yikije cyane ku kintu cyo ku matora yo muri Amerika kisi yose yategereje ari kamera nk'ukorera kampanye Biden ababwira terega sinzi ngo Trump atowe byagenda bite dufite icyizere ko azabanira neza Ukraine ariko sinabona avana Amerika muri OTAN yabakosheje atari cyo mu garantisa kimwe gikomeye nuko yaba Biden yaba Trump bose Putin arabanga ni nko kuvuga ngo Putin yanga abanyamerika bose arona hoze mbibwira ibyo byasoza rero ibyo birangiye ukahita unamenya ko Starmer minisitiri w'intebe mushya w'Ubwongereza yabanje no guhura na Zelensky ku giti cye amubwira ko ubutegetsi bwahindutse kandi ari byinshi bigiye guhinduka mu Bwongereza ariko ko mu byahindutse hatarimo kuba bifatanyije na Ukraine mu ntambara kandi bazarushaho kuyifasha urebye mu mpine biri mu bike nibuka muri byinshi bavuze abo bagabo bose ndabihuriza he no kuba rero ari igitonyanga cya essence ku muriro Minisitiri Starmer yahise yemerera Ukraine gukoresha Storm Shadow missiles ni misile zigera kure cyane izirasa mu matware y'Uburusiya ni misile ubutegetsi bwa Sunak butari bwaremereye Ukraine gukoresha yababwiye ati ahubwo turebe no muri stock niba zirimo nyinshi babahe maze muzirasishaho mushaka ziri muri misile zikomeye kugira ngo abongereza banazigereho byabasabye ko bazikorana n'abafaransa mu 1994 kandi mu iterambere ry'intambara n'intwaro burya intwaro y'imyaka 30 imaze imyaka 30 ku isi iyo ntwari bari nshya cyane imbunda none si iyi AK47 ikiyoboye intambara mu isi intambara yo ku butaka ni yaryari myinshi cyane imyaka ishize izi za Sko itwirwa turirimba ubona kongi kabwira ngo onahahe twaguze twahashye tuzavohahe twahashye mwahashye ikisi
Sukhoi 25 abantu batayumva nyivuga ngo ni kuri Kirensa, ariko ni indege ikomeye, ni yari yarise. Isi y'uyu munsi ntabwo ubucuzi n'ubukorikori mu by'intwaro ari ibintu byihuta kuri uwo muvuduko, ziba zikomeye. Izi Storm Shadow missiles zirakomeye cyane cyane, ariko n'iz'Abafaransa n'Abongereza, nuko Abongereza aribo bazwi cyane nka ba nyirazo. Uyu mugabo yemereye Ukraine kuzikoresha irasa Uburusiya. Zibaye intwaro za kabiri zikomeye iki gihugu gihawe, zishobora kurasa kure. Twibukiranye ko inama zose zabaye intambara igitangira, nge nyita episode ya kabiri y'intambara cyangwa se sezo ya kabiri, kuko intambara ya Ukraine n'Uburusiya mbara ko yatangiye 2014. Inama zakurikiye itangira ry'iyi episode ya kabiri cyangwa sezo ya kabiri zose ntizemereraga Ukraine gukoresha intwaro zirasa kure, even n'izayo. Ariko by'umwihariko bo baraziririzaga icyitwa guha Ukraine intwaro zirasa kure. None uyu munsi batangiye kuyiha Storm Shadow missiles nyuma yo kuyiha ATCMs. Uhita ubona none aho intambara igana. Ubwo narushagaho kukujyana muri wa mujyi wo kukubwira ngo ibintu reba uko bisa. Yego. Nujya kureba ku kijyanye n'indege z'intambara Ukraine yemerewe. Muri iki gitondo F-16 zatangiye kugera muri Ukraine. Sinzi nimba ayo makuru wari uyafite. Nabwiraga abantu ngo gutinda kwa F-16 bishingiye kuri calculations. Indege se kuva muri Amerika igera muri Ukraine n'umwanya ungana. Kuva muri Denmark, kuva mu Buholandi, kuva mu Bubiligi, kuva mu Butaliyani n'umwanya ungana ute? Muto cyane. Zari calculations zo kubara ngo umutekano wazo uzamera ute? Ese koko turiteguye n'izirasa Uburusiya nabwo bugasubizanya umujinya bizagenda bite? Imibare yari iyo. Icyo bakoze none ntabwo bemereye Ukraine F-16 gusa. Bayihaye ingano nini ya F-16 koko. Mbaza ngo barayiha F-16 zingahe? Barayiha F-16 128. 128. Yego. F-16 imwe igura hejuru y'amadolari miliyoni 63. Ni indege ruhizi, ni indege yihuta, ni indege ishobora gukora intambara n'ubutasi icyarimwe. Uzatinya ikintu gishobora gutata gisakuza bitagisabye kwihisha, kuvuga ikabikura sinagutata cyane. Ni indege ikomeye. Cyo koza bimwe mu bibuga by'indege byayo byarasenywe. Reka rero ngushyirira akadomo kuri i gashyiraho twumve. Zelensky mbere yo guhaguruka yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yarabanje ku munsi wa bya bitero by'i Kiev kuri rya shuri ry'abana kwa mbere, yahise ajya muri Polonye. Igihugu kiyobowe na Perezida Andrzej Duda, wongirijwe n'umugabo witwa Donald Tusk, minisitiri w'intebe. Abonana n'uyu mugabo witwa Donald Tusk. Mu kubonana na Tusk basinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare. Byandikatinga iki rero? Ukraine isanzwe ari igihugu cy'inshuti na OTAN. Yego. Sibyo? Noneho basinye amasezerano ya gisirikare yo gutabarana no gufashanya muri iyi ntambara. Mu byo Biden yavuze, nasimbutse hariya mbishaka ko nensiko mbikenera ninjya kukubwira ibi bintu. Yabishimye cyane ati hari ibihugu byacu bibiri bya OTAN bimaze gusinyana amasezerano y'ubufatanye na Ukraine, ati ndetse very soon ibindi biraje. Bisobanuye iki? Polonye ubu ingabo zayo soon murazibona none mu buryo bweruye muri Ukraine kuko basinyanye amasezerano. Yego. Ndetse biranashoboka ko muratangira kubona ibisasu biraswa ku Burusiya bivuye muri Polonye. Polonye n'Uburusiya ntabwo bifitanye umupaka munini, na ahantu bihenda kwegerana za Kaliningrad ku rwego ari n'igihe rwose njye mba numva nta mupaka bafitanye. Yego. Urumva? Ariko ku ntwaro zirasa kure aho harahagije as long as ntawe usaba uburenganzira ngo nce mu kirere cye. Polonye gutangiza intambara ku Burusiya bisobanuye iki? Uburusiya burakora retaliation. Niba ukora retaliation bisobanuye iki? Buraba burashe ku gihugu cya NATO. Yego. Niba urasa ku gihugu cya NATO bivuze iki? NATO article ya 5 ya NATO. Article ya 5 ivuga iki? Ku ugabye igitero kuri inch imwe
y'igihugu kinyamuryango cya NATO abagabye ibitero kuri NATO yose, kandi ko NATO ihagurukira rimwe bakarwana. Ubaye icyo wari unkeneyemo ari ukukwereka uburyo ya ntambara twita ngo irarangiye ishobora kuba igiye kubanzirizwa n'ikomeye kuyirusha, wenda ikazaba irangira nyuma. Ariko sofa abaye ari byo wari unankeneyemo wasoza, kuko ibyo numva bihagije ngo mbe nkubwiye ko intambara isa nk'iyaje. Abaye ari ibindi wanjyana wankomezanya. Tugiye muri season ya 2 intambara. Ibyo biragaragaza ko tugiye muri season ya 2 y'intambara ikomeye no kurenza indi twabonye. Yego. Ariko ishobora kuba nka ya mvura y'umuriri. Imvura y'umuriri ntabwo igirwa igihe kinini irarangira. Intambara ntabwo izatinda, ariko izakora agashya. ngira ngo ubwo ndetse no mu bayitangije ubona ko bamwe bagenda bavaho, ni bake bazasinya ku masezerano yo kuyirangiza. nta nubwo ari Amerika yonyine igiye kohereza, ahubwo na zira F-16. Oya, ntabwo ari Amerika, zirava mu bihugu bitanu. Zirava mu bihugu bitanu. Ndetse mu ntangiriro ziroherezwa na Denmark, ngira ngo n'Ubuholandi. Kuko ibi bihugu biba bizifite, Amerika iba yarazibahaye. Rero ntabwo F-16 128 zakoherezwa n'igihugu kimwe. Ku ikubitiro hari ibihugu bitanu birimo Denmark, birimo Ubuholandi, birimo Ubutaliya. Oya, bitanu bizohereza, bitanu ni bizohereza zimwe z'ejo twavugaga za Patriots. Ariko bibiri nibyo bizwi bihita byohereza F-16 za mbere. Nizi zaje mu gitondo zishobora kuba ariho zavuye. N'ibindi bizakomeza kohereza, kuko mu bazemeye harimo Abataliyani, mu bazemeye harimo Ababirigi, harimo Amerika, harimo Polonye, harimo Abadage, harimo n'abandi. Nabo ubwo bazakomeza batanga. ngira ngo nkuko twabaye nk'abayukomozaho kare, ni inama irimo iraba, ariko bisa naho ku murongo w'ibyigwa cyane hariho kwiga kuri Russia cyane, ndetse n'imyanzuro myinshi igenda ifatwa irasa ni impact Uburusiya cyane. Ariko nkuko twigeze kubivuga kare, igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifite amatora ejo bundi mu kwa 11 ku itariki 5. Ibimenyetso aho bigeze biragaragaza ko Trump afite amahirwe menshi yo gutsinda, ndetse kandi bigaragara yuko Trump ataza kuba umukunzi wa NATO cyane. Ariko se utekereza ko hari imyanzuro iza gusa naho yongerera imbaraga Joe Biden mu kugira ngo byibura aze kuba yagira amahirwe yo gutsinda aya matora? Hari ikiganiro nakoze ejo bundi iyi nama igiye gutangira, ndababwira nti iyi nama izakoreshwa ku buryo izafatirwamo ibyemezo bitanga umusanzu kuri Ukraine ku rwego Trump niyo yaza yirwanya yasanga haratanzwe ibintu n'ubundi yari kuzatanga nko mu myaka 2 cyangwa 3. Yego, nibyo ibi uri kubona. Ibi nabivuze nko ku itariki 8 gutyo. Kuvuga ngo hari bishobora gutuma Biden atorwa biragoye, ahubwo aho bigeze dutangire tubare ngo Biden ahubwo amatora azagira akiri umukandida cyangwa azaba yarasimbujwe. Izo possibility zirashoboka cyane. Hari benshi mu bademokrate, ntabwo mvuga aba republike, bavuga bati Biden ntabwo akwiriye kuba yiyamamaza. Cyo koza uwitwa Trump we yarishakira Biden, aho gatse kasanzwe atsinda, baretse Biden akaba rero duhatana, barashaka guhindurira, barashaka kuzana. Trump afite ubwoba ko bazana Michelle Obama. Afite ubwoba ko yahatana na Michelle Obama, byamugora cyane guhatana na Michelle Obama, byaba biteye ubwoba. Kuvuga ngo Biden hari icyo yari yahindura nta kinini mbona, kuko yarategerejweho gukoresha ino nama mu kwigarurira abantu, mu kubereka ko ari physical fit, mu kubereka ko ukwiyamamaza no gutsinda amatora bishoboka. Birangiye agira atya aza mu nama ubona ko yitaweho, ubuzima bwe bakoze ibishoboka, n'ubundi azafite intege nke. Aza avuga ijambo ryanditse, yavugaga ijambo ryanditse. Abantu ntimwamubonye asoma, niyo mpamvu mushobora kwibaza ngo ijambo yavugaga ryanditse ryari ririhe. Abanyamerika bakoreshaga ikoranabuhanga rya teleprompter ku buryo abisoma ku rwego hari abisomera kure, haba hari umuntu ugenda akaraga azamura gake, azamura amaslides. Urakoze cyane. Abantu muzi nk'uko kwa abantu bakoresha PowerPoint, ubona haravaho slide imwe
indi ikaza naryo koranabuhanga indi ikaza. rikoreshwa cyane n'abanyamakuru. rikoreshwa n'abanyamakuru bo muri televiziyo nabwo ariko ziri arikayike nuko wenda bo teleprompter yabo ntabwo ari nka zimwe twakoreshaga muri Afurika Muri iterambere ritaraza, wabona ifite ukundi kuntu imeze. Ikaba ari uko nyine yagumanye iryo zina kuko computer yaje ije gukora akazi kameze nk'aka typing pool. Iyo iza rero umuntu akayita typing pool, umuntu yari gukomeza akagira ngo ni machine dondaguza cyane rwose. ariko ntabwo ari byo, yarasomaga. Ibyo rero ntabwo byanyuze abanyamerika, ahubwo ati oya uracyaduhisha n'ubundi uravamo. no gusoma hari aho wagira gukamera nk'uri kujijwa. Bisa naho n'imbwirwaruhame televiziyo. Uyu munsi nibwo tuza kumumenyera uburyo yitwara mu kiganiro n'abanyamakuru. Hari iki kiganiro gishobora no kuza gusohoka ikiganiro n'abanyamakuru cyarangiye. Nyuma y'icyo kiganiro n'abanyamakuru ubwo nibwira ko ntabwo ibintu biza kuba byanditse, kandi nibwira ko bataza kubasha guselekisiona abanyamakuru cyane buriya muri Afurika. Muri Afurika ho birakunda rwose, bagatoranya abanyamakuru bakajya bareba batari ko kanaka sezerano ashobora kubaza ibi. Mumushyize ku ruhande. Ushinzwe abatanga mikoro akajya akugeraho agafunga ijisho. Ariko are ntabwo yabaza ikibazo kigoranye. Yego, twakira ikibazo cya are ukorera nyo.com. Nyuma ye turakira Yves ukorera Global Pano na okay. Murakoze. Nitwa are ukorera nyo.com. Nifuzaga kubaza minisitiri w'ububanyi nawe mubona amashaza ari ibiryo biryoshye kimwe n'ibishyimbo? Ndagusubiza. Murakoze. Nitwa Nkuye mu ruge Yves nkorera Global Pano. Anjye nifuzaga kubabaza, mubona kuba igihugu cyacu gisurwa cyane, noneho abakobwa bacu bacuruza umubiri bagahura n'abanyamahanga, mubona bitazica ubanye n'amahanga bw'igihugu cyacu n'ibihugu abo bavamo? Urakoze cyane. Muri Afurika ho birakunda guselekisiona ukazana abantu rwose biraho ushaka, ariko hariya muri Amerika hari impamvu bidashobora koroha. Yego. None kuri iyi nshuro ndakubwira impamvu. Nibyo hari ibitangazamakuru biba bihengamiye ku mashyaka, ariko hari n'ibindi bitangazamakuru ubwo bwigenge bibufite mu buryo buri farushe buhejeje umupaka, kandi bifite audience nini cyane ku rwego nawe utabasha kubiheza. Uretse ibyo, nunabiheza biza kubasha gukoresha umunyamakuru ikindi gitangazamakuru gito wowe wizeye, yego, kandi udafite ikintu uza kumugira. Ikirenze ibyo, none kuva n'abademokarate ubwabo bari mu badashaka Biden, nabo ubwabo hari abaza gukoresha abanyamakuru bakamubaza ibibazo bigoye cyane, aza gusuzumirwaho uko yitwara uyu munsi. Biraba ikintu kimwe, ariko ntibirarangira kubera yuko no mu kwa 9 hari indi deba na Trump ishobora kuba umusumari wa nyuma mu isanduka ngo kugena niba avaho cyangwa gumaho. Ngayo nguko twashyiraga umucyo ku birimo biravugwa byamaze kugaragara muri iyi nama ya 75 ya NATO. Hanyuma rero uko kandi iyi NATO irimo yitegura kugira ngo ishyigikire umunyamuryango wayo mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye ariwe Ukraine, igihugu cy'Uburusiya nacyo kirakataje mu kunoza ububanyi n'amahanga bwacyo. Ngira ngo ari ingendo nyinshi uyu mukuru w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin amaze iminsi akora, ndetse n'izimaze iminsi zikorerwa mu bihugu bye babe mu gihugu cye. Ngira ngo hari ibintu byinshi zigaragaza. Ku munsi wo kwa mbere nanone ubwo bwari bukinama itangira, Narendra Modi Prime Minister w'Ubuhinde nibwo yari ari hariya mu gihugu cy'Uburusiya. Nk'ibyo bidahagije kandi ubwo yageraga mu Burusiya ni nabwo biriya bitero byagabwaga. Uru ruzinduko rwa Narendra Modi rusobanuye iki mu gihugu cy'Uburusiya, ariko rukaba buri gukiriya nama ya NATO iri kuba? Hari ahantu ruri buze guhurira no kuba biriya bitero byarabaye kuri uriya munsi yagereye muri kiriya gihugu? Mu magambo make, uru ruzinduko ku igisobanuro cyarwo twakirebera mu musaruro waruvuyemo. Yego. Umusaruro waruvuyemo nuko Uburusiya n'Ubuhinde basinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare. Mu gihe kitarengeje ukwezi Uburusiya businyanye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare n'ibihugu bingahe? Korea ya ruguru, Vietnam, Ubuhinde. Ubuhinde ni igihugu kibitse intwaro kirimbuzi,
ariko nanone gifitanye ubufatanye bukomeye n'Uburusiya mu bya gisirikare, aho hafi 70% y'amatanke yabo akomoka mu Burusiya. Ariko Uburusiya bugeze mu gihe bukeneye intwaro nyinshi kurenza izo bufite. Hari intwaro nyinshi batarakoresha Abarusiya zabo, ariko kubera kwamvisaja ibihe biri kuza bishobora kuba bigoye abagenzi, mugani w'abarokore bene wacu, bakeneye icyizere cy'intwaro nyinshi cyane. Ubuhinde bwabemereye intwaro nyinshi kimwe na Korea ya ruguru. Abarusiya nabo babemerera ikoranabuhanga mu by'intwaro bo batari bafite. Inyungu ku ntwaro kuri iryo koranabuhanga, Uburusiya uretse guhabwa intwaro, Abahinde bazajya bagura gaze n'ibindi by'imbaraga mu Burusiya ku giciro gito. Ibyo biri mu masezerano. Ariko ikirenze ibyo, Uburusiya bugiye kubaka ibirindiro 6 by'intwaro kirimbuzi mu Buhinde. Biri muri uwo musezerano. Muri ayo masezerano, kuki ibyo bitero byahuriranye n'inama ya OTAN, nabyo nari nabivuze bimwe nakubwiraga byo ku itariki 8 mbere y'uko inama itangira. Nari nabivuze ko ibitero by'Uburusiya bigomba kuba byinshi. Iriya ni communication, niko bigenda. Uzacunge perezida wa Amerika cyangwa undi muyobozi ukomeye wa Amerika yasuye Taiwan, Abashinwa bagomba kuhanyuza indege za gisirikare zinakazi, zimwe zikanaca n'aho zibona, ndetse na moteri zihinda cyane, kugira bamubwire bati burya nuko bitarangombwa twagutikura twakumena. Urumva, ni message aba ari umwanya wo kwikomanga mu gatuza. Biriya niyo mpamvu Uburusiya bwese bukarishya ibitero, aba ni message yo kuvuga ngo dufite imbaraga zirahari, usicheze na miye, ndakomeye, agatuza karahari. Haba ibintu byinshi, ni amakoincidence atari impanuka. Aba gutyo kubera ko abantu bavuga ati okay, barakora ibi, noneho iyi nama reka yova shadowing yabo, tubereke ko bari busy mu nama yabo, ariko natwe ntituri twenyine, ntabwo turi twenyine. Ariko ibyo no ku rugamba tube dukora akazi, babe babona ko duhari. wowe wasuhutse wagiye mu nama, ariko ntibuze ko tukomeza kukumenagura, kandi na diplomasi dukomeze. Ni diplomasi. Uburusiya burakora diplomasi nyabanini, reka mbihimbira ikinyarwanda. Ikireni irakora diplomasi nyabenshi. Tandukanye ibyo bintu. Uburusiya burakorana n'abantu bake bakomeye, bafite ingufu, kuko urebye abantu b'imbaraga nk'Uburusiya buri gukorana nabo ni utuduhugu bwasigaranye mu cyahoze muri Warsaw Pact. Tuno bahise bashyira muri CSTO. Ariko abandi ba allies b'Uburusiya bafite none ni abantu bagatuza n'amapinya. Ubushinwa, Ubuhinde, Korea ya ruguru, Irani, Brazil, Afurika y'Epfo, ni abantu bafite amapinya. Keretse utwo duhugu tundi mfite ni bake, ntabwo ari nka Ukraine ifite abaparteneri 100 cyangwa bangahe, kuko nge mu bihugu byose byitabiriye iriya nama bikanasinya kuri iriya myanzuro, mpita mfata nkavuga ni wenda uko nka 30 byabikoreye uburyarya, abandi bose baremera Ukraine cyangwa barayumva ku mpamvu za pare cyangwa se yango. Tambara nti Ukraine buri ifite nk'ibihugu nka 60. Cyokoze Uburusiya nabwo bufite byinshi bwemera icyo burwanira, ariko bitatinyuka kwihandagaza ngo bivuge biti niho politike nyine. Ariko si politike gusa, n'ubuzima busanzwe se hari abantu benshi babwiriza amavanjiri batemera bajya cyane kugira ngo dukunde tugire. Ariko nibwo bwenge, n'ubwenge burya kwirirwa wikarakasa uvuga uri mu bikishaho, aho kubaho iminsi 9 wabayeho 70. Si nk'umuntu uza akakubwira se ngo ntago ngo sinasengera icyo ntanywa. Come on, ntukimwe uri kugenda kimwe nsengera. Niyo mpamvu utajya usengera buriya nawe, nuko ibyo nk'utabinywa. Yego. Ukomoje gato kuri Iran ni nk'inshuti cyane n'Uburusiya, ariko ngira ngo iki gihugu nacyo cyari igihugu cyari kiri kunyura mu bihe bitoroshye. Tariki 19 z'ukwezi kwa gatanu nibwo Ibrahim Raisi, perezida wa kiriya gihugu cya Iran, yapfiriye mu mpanuka y'indege. Ariko yari akiri muri manda yagombaga kuzarangira 2025. Amatora abaye bigoranye, kuko yagize ibyiciro bibiri. Icyiciro cya nyuma rero cya kabiri ntabwo bigoranye, ni ku itegeko nshinga ryabo rimeze. Iyo utagize ubwiganze usubiramo. Kandi mu bihugu byinshi uzasanga amatora yabayemo abakandida benshi, kubona ubwiganze biragora. Kwiyamamazanya n'abantu 10 na bangahe ukabona ubwiganze ntibyoroha. Hari amatora yarimo abantu 6,
kandi muri abo batandatu hari harimo nka batatu bafite amazina aremereye pe. Umuntu umwe ni inshuti n'umuyobozi w'ikirenga w'igihugu, yabaye umusirikare ukomeye kugera aho mu basigaye bagihumeka muri Irani bazi cyangwa bumva iby'intwaro kirimbuzi arimo, urumva. Undi ni umuganga ukaze nawe wabaye umusirikare, Yego. wabaye umuntu ubaga imitima, ukaze, wayoboye amakaminuza. Undi sinibuka, ubwo babiri uvuze n'abaje muri Iran, baje mu cyiciro cya nyuma cyangwa se runoff. Bari benshi kubona ubwiganze biranga, constitution irabigena. Amatora yabo igituma nge mise nyine ntemeranye nawe kagoranye, itegeko nshinga ryabo rigena ko perezida agomba kuba yabonetse atarashira iminsi 50 ahantu byagoraniraga nuko abagomba gutora nabo batabyumvise byoroshye, ari nayo mpamvu no kubona kugira ngo ariya majwi byibura hejuru ya 50% aboneke. Muri Iran abatora bamaze igihe badashaka kwitabira amatora, abayitabira amatora baragabanyutse. Biriya basanzwe ba visi perezida apfuye, itegeko ry'inshinga ryo ririkiriya amatora, undi perezida binyuze mu matora agomba kuba yabonetse mu minsi 50. Niba ari iminsi 50 amatora yarahari, byari bigoye bitari cyane asaje ko ni inzira zirikiriye uburyo umuntu aba umutegetsi hariya muri Iran. Aho nashakaga kugana rero, muri urabona ko niba Iran uyu munsi tuyibara nk'inshuti cyane n'Uburusiya, ariko mu byo Masud avuga nuko yumva yifuza kurema umubano nabo mu burenganyi n'amahanga na biriya bihugu byari bimaze iminsi bitabanye neza, ariko noneho astressinga cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byo byandikating iki? Ndabifata ku ruhande rumwe nk'uburyarya, ni ukubaturisha kugira ngo ibihano bidakomeza kuba byinshi. Harimo ko asanzwe ari umuriformist wifuza impinduka, ariko abaye akomeje ibyo akomeje, ntabwo mbona yabana neza n'umuyobozi w'ikirenga. Niyo mpamvu wabonye abasirikare bahita bamuburira bati twizere ko iyo mvugo uri gukina, twizere ko uri gukina. Yego, birimo amacenga ya politike, birimo kubranding Iran nk'igihugu cyiza ku bandi bantu. Yego, ariko ndakubwiza ukuri ntabwo bizakunda. Ntabwo Iran kubana neza na Amerika, gushwana byatwara isaha imwe cyangwa ebyiri, ariko kubana neza ntabwo ari urugendo. Uyu munsi aho umubano ugeze uba deteriorated, ntabwo ari ibintu byo kubaka mu gihe kiri munsi y'imyaka 4 nibura. ngira ngo buranana kurekura kugira ngo sinaba nkushimiye se burya waba ukoze n'ukuri. Mwakoze rwose. Abo kuri Global Pano muri abantu banjye kugira ngo simbakundamo se arabakunda Yves. Ninkuye mu rugiye Yves twaganiraga gendeye amasezerano. Iyi ni Global Pano, ntabwo tuzabatenguha kubagezaho ibiganiro nk'ibi ngibi naho utaha.